Anatela tena chole anonge ikipum municipality. Tamani oberotiana me chiel me donye Kacoke man Madit. Chi natiki yom chuny mada ke foj berani ke yene adonyo. Kona te agonya kibigam bi yeni gwenye tam mero waranyim kibene tam wani bi oranyim wekiti kwere yomati me konyo kara Acholi. Ana foy matek foyo ye gan ne donye program foy ba be ritual aladet Patrick ya to foy ritual joining one bene watimu Kacoke ni sia dek kijan dek tiano chawa rio ni wote so Paul Gare Kaite free no Kaite free great time to come and share with us. We're discussing important matters. We believe it is useful and vital to achieving our vision of holistically transformed Acholi community. So, and he said, "Is mean I'm a and I think this will be the 7th week as well. So we are consistent, and every time we are here, for you spend your time to be with us. So you can remind your friends, Mafud Giti outside, Wangu Betika, me joining or Sean. Bianca, people very to catch ambassador down your show now. Joking up for Biana King, Bulgari, and not be very to very many new faces tonight. Florence Amono, Wing Timothy, Caroline Bok, Lucia Uma, Konsi Momian, Sami, Loyola, Gum Polycarp, George Moa, Jotum Prosper. Thank you all for tuning in to tonight's discussion. We just left with a few minutes and we officially begin. So I pray that you hold on and we don't leave the platform. All right. Ladies and gentlemen, atamani chawaromo adakiakachele lukari kumchawari wa myoti atini bawe ya rio mahali wa rio ki pia rio ya dek Miro kwa nyukari man mi joluo yugwa meka Chope Madit ma lokele botobero dulachele may rise up actually. Rise Up actually is a platform we're establishing we can come together annually discussing and positioning ourselves to be the change we would like to see in Acholi community. So among the things that we do at Rise Up is
advocacy and also dialogue. Now, part of the dialogue is what we have it as the Kacoke Madit. We're hosting every Wednesday, depending on the magnitude of the discussion, but so at Kacoke Madit, we're discussing pertinent issues manotie actually, and also big gap again. We're also discuss and share solutions mano watamani to vital to address those various challenges. We do actions. And that is what Rise Up actually is. We are building civic responsible citizens, those who can hold the government accountable for the situation. The governments, I don't want to mean the general government, but those elected leaders, others who believe are responsible for making sure actually. So, we're building a series of Abichel and teach series of Banyoro, Kacoke Madit. So last week, we're discussing mostly the assessing the implementation of Operation Balalo Must Go. Kiatma Naditlo directing Kere, see what no ni. I didn't know anything at the territory or the members of parliament from the Timalo. I think a parliament granted them major implementation. So they will report back as well. So before we also discussed about, I cannot remember all of them. I remember we also talked about Tiak Sugar, where we're looking at the opportunities Tiak Sugar works brings to actually a sub-region. So we discussed political, social, and economic affairs in actually community. So in Yanamatine, Kiama Wundam Kenyo, when you catch a penyo, a human yet take a bien actually, in Pire, we are Bero, in Pire, we are Buan, midway Mapa, we are Rio, in Aliba, okay, Pire, Ario, we are there. Mar Longipen Bero, Professor Larotono, Kachilki, the Chief Justice of Windolo. Many Kiatma Wapero, Arocho Pajo, for not discussing a more Pajo, actually. So Kiatma Dano Wale Kereni, he actually Kokomodo, Ayoling, Anto, Dwayne Futier, walks, Mater. So when you take a game of Dima Dwong, Timmy actually down the pay, we are locked in a state of conflict resolution. Marakimara, what they are discussing, Caprio Jones, what they are discussing, when they are Capia, what they are discussing, Balalu, Namquara, they don't part. So we are just in conflict resolution. Now, the running of the what I'm discussion, or like, actually, you don't want me to team with different views. So, what I'm one day, can go taking age, but don't retire come go arm Pongdwongo, or me alone, maybe you, my child professor. On Arotono, but hope you're sharing a program Mohammed will be taking place in Pongdwongo. Challenges and may be facing in the process of organizing this event, and also one more Kennedy that we are on your point, Nini program planning. So, in Ingoma Jim Gela, you tell a Kacoke Madit. Anya Edi Ojara, administrator, Rise Up Acholi, and your show host. So, La Bomba Jawa, at our program will be that. Get on the rules. The go Berita joining in John. I give a rule. So I can rules me whatever actually touch a back in the microphone, keep your mic off. Don't turn it on. Pianga turning on frequently will be removed from this meeting. And Mario, I would beg me you keep your video off. Unless the professor would like to share his video, then we'll give him the opportunity. Kidong Madel, Kaidiga submitting
saying, please be respectful, don't use abusive words, and respect in the platform. Atamani we ikom rules no watia gire so abiding by that, we shall be able to give a good environment for this conversation. Solomon, anena chite malo, angeni tiga jail one ke ambassador, please, you can mute your mic. For a matek, Eddie, one will pay one ambassador committee. But tiga watching asking to let in at a ngermo beka game. Tiga teaching me Michael Tebere. Michael Tebere, anea. Tiga tota to twar ni umir don ento pangyo. Odong. Exactly. Ya ono pamero admitting dan maduong mano fedan po do bienga o cha mono do space do nako. Hello. Yes. Yes. Ambassador. Man video jara for mater. Yo anatie kan kiumin wa Michael Tebere and tie kindano matie die yub me doro pajo ki yub me Pongdwongo and ayiti machalo dan maloyo yupe secretary Tebere tamo podununge and mabe Mero be. Wano foyo donyo. Obedo ka por o ni ti dong wanen ken me take yub wa bana. Donye dulu di peyot ba wano koro kan da ke akon marong go Pire rio ki wi pepe Batoro donyo. Dogole wudu je lora wudu go dogole. No meto wa bet case lo wa Pingo be wa no adui bo yen wai kar me yen. Then no kamaleng. Yeah. Okay, Ambassador for the 12 Kachel Kila Diet Michael Tebere, me joining one your channel Matian, Kian Mawai Karinia, Eddie Ojara, Paul Jama Ginga John, Tio Chalo President, May actually Students Union, I Marivario, Piario, or Marivario, Piario. The profession, Matima, an environmental scientist, I take a teach Nema, Kachel K. Other concerned. So you any like you rise up actually is mostly headed by Burume actually watamani pera there. Amia kabiro kalo Madwai WhatsApp group the bon solution like out Bagwere to have a comprehensive and professional way of discussion and Kacoke Madit. So very you penny it's a when chawario ni o chawa amwen no channel. So in matini kiatawa likiwa tika kelo la biet pamekwa Professor Dr. Ambassador la rotono kacheli kitima me Central Organizing Committee for Gure me Pongdwongo. Briefly introducing mainly what might be expected ki Gure Pongdwongo, but kita wadi kere one wape hinge mama duong to 12 pol dana bere ka boxing anka penyo Gure Pongdwongo tia por no so awadi ni be kachi wakelo jomagetie ki more idea about it to come and share with us. So you tell Matiani wateki ambassador la rotono ki executive mamege magitika neno kiat magipeni berokere. So ambassador our program they arranged in 2 sessions. Why me ka me sharing kedwa what the Gure Pongdwongo about kadi wa berge ka me gamu ala penki bot down on your kitamba me malope kom alors so kidong ban proposals kian mano down your penny what we are making sure that we are being success and we are so we atamani agaka kain and bombalo chawa atamani unless there is any question man we are proposing a proceeding then we can ask. Yes,
Atamoni be we money man no forwarding Kenya ni kerda kia chela rio mono mirake go konko. Okay. Yes, there's not any other thing. Mono mi aramede. Che where ke war Madit ambassador wa ene mi aracha kele. So with atare win we in yet maro. It also informed the decisions of our discussion in Yamatine. Okay, there you go.
Solomon, Yes, Eddie. you can get me. Yes. So, anatomy network out jumping on. Don't know what All right, for ritual, tamani and tano bero madwong and we don't do anything now madwong. So, ala baba chawa oye jolo na diet ambassador olaro tono me Batwa kayo yan ki question knock guide us in this conversation. Let it ambassador Acholi. Be Eddie Jara kilo member duchu medulman magadoni Kacoke Madit anamoru apoy wu pije mauti katimone tingej mauti kami bodano pitam mauti kalene apoy tiswal we ma unu winyo kombedi eneni la point Damasco okerayo ena yo boy we ni eneni and the point material principal me call teacher training college in all right so ena yo boy we ni eneni chi dong we ni eneni wadani to pajo utiro wa ene din mugor watin kan hanatie kan ki Michael Tebere wati ka chiel pol watam ge Michael Tebere ti kilu yob meje ma wati ka nyamone kombe di eneni tie dulma waloni review group magena ti ka kero church ma lo der ma pat gucho ma ko do por ma pat lokom kwan lokom pu lokom chan chi anti kin yo magi chi ka chochi enoni me kerone ka chiel were ki ya nyim dan Pongdwongo en benenge an bilo ma chie wa wat kuma ni
we ma winyu ni do tero jami duchu in mu we hotin wa tika tute ena ye to pajo ma ko beru omonya chuli wa ti bia munyi meto pajo yamma wan wa don udiru gilo pito pajo chalo charo lo tatin we charo ma chalo meno we timu je ma chalo meno kero to pajo e no gin gulle ni neno mo a churi bi beri chere ma to pajo no o ma o muonyo pajo wo kid ma kompedi ni to pajo ma tiga lok pere ni itwero neno ne idulario madon dul mu kwa je manem neni chantie waneni lara kito ki ore mutika timelo kongom waneno ni kwan palutino wa ko bedini uporo wa kwandong perebot wa kompedi erini waneno ni iyo mapat dire chi magi jeme ma wan neno ma wang waneno ma atira negi twara wa chi je ma maro dans le bord wa ko bedi uporo wa dans le perebot menor wa mu ko meto palma tiga lo yen wa mario meto pajani pien penen ki wang mero je matika timme ine wa itamwa ichunywa penen ki wang nyero ma wati kwere kom lu wotwa chol chui ma wati kwere kom jirane wa awa mayam wati kwere dong pere wa kera wa petek chal kimayam John yam wan lu ti lu kere ma pe wache dong pere tela mayam no achuri ki ngi pe tela wilo long pe Uganda ke ken kom beri dong pere ma tien lokeni jemmi ma pol ma penen kiwang ento ena we ka waji de mana chuli adama the one with chuye yano chiro cho achule ye dokti pede ngeni po be kwale chante mo be lo ma da po be lo goba po be la buami mana ye no we o kimi wo para chuli kiluoro achuli luoro ma be ci don ko bedini wa porre romarioni weng lok me don lobo wa pere wando ti kin yo ma do chama lo du ki Uganda wan wa do dong chien ma lo du ki Uganda hey bini kitwa inero wa itela wa porro wa ti dong do pa de ni ene ni rumu wa ki ka weng ke ne tu chama nyi mangi rumu wa ko ene yo we ko wachaho le tamba mono ki jomo wachaho gwelle ci de dwe mario wa mo ni kong jomo go manok bu be pin ije kal pangate mo ikin wa be pin na ka sero ije kal pa min wa chief justice of window wa le tam dwe ma biro wa lu ka choka mo kene ma didit makar ma dwe mario wa be pin wa le tam inge ma dong neno pe wanero ditte tutte lacce wa con kinero ne che perre ne che murie be quelle nyimwa ade ingi wa toro ngwe o ye ci wanero mene ka choke mo ko wanene ka choke mario ka ingi wa cha ngwe o ye dugo ko ba pat ki mana ne na wa je ka wanero log me kwan ne ni ka wanero log me ngom ne ni ka wanero log me chan ne ni ka wanero log ba pat chilo dero ma ti kin wa gu beru pin gu kwero kwet gu choje me chapi na don ko be Michael Tebere ki dul mo kere ma gi pe kantin gi tiga ti me kero ne ka chiel professor kin yera boya ka chiel ki Charles Dodoth la ngoya ki yo mo kere ma unu bi wate ko di Pongdwongo gin tiga kero chon man ka chiel wa enu ben ma chalo plan mon duo de plan me rocha chuli woni rocha chuli lemon kitere pino chuli a plan for rebuilding a chuli society kidong bene pire tek twalde woneno log doro pajo yam cholo diro wagi doro pajo wangeri man wok pete man di maraj pe yeni tin dano bu ben ma kirgi ti line diro no doro pajo ko be doro pajo dong pere botwa na te mo ni timo gin ma ie mir
ro well kiri walk bayam dang pelero metemone chirme yabo dero pala worry chirme teo nim pala worry wala pulo ki poro je mayam pechi lero metemone donc tika temme ko bedi kinwa udah je menino duchu ci pere tekni ikin je mau mir watim wa keme ki to pajo ere me dugo chieni ya chuli doro pajo en we you be po dangi luoni you me doro pajo ke ka doro pajo tie wa be line ka doro pajo tie wa yilu pajo ka doro pajo ti kit wa lokke ci dong e karmo bere ki ka chokario mau teme kampala ka choka bukene wa kilo gi pajo kan igulu warwate kilo dirme dini warwate kilo terame district warwate ki dul ma pat ci do wa no ni tamo no gi bere chalo kulu bateno teno mado miero gin gu jogo ku chire kulu madit te do be bedo Gure me Pongdwongo school me Samuel Baker school ma bitti me di chake ni Pire wa bero me we eneni yo Pire rio we abongwen me we ni eneni chi mana ye yup ma ti ye enu kuna bi wa ke kore ina ngo ba timo e Gure me Pongdwongo yo ngo ma tam numero beri aduogi me Gure Pongdwongo do gina ngo ma un ma chalo member me forum eneni kilu tua mo kene utwati me teno we wa wuru ka chien ata abimi engagement la chien we ka were omera Michael Tebere wa ma chien en be die en ti die yubi ki come apoyo uno lo member me Kacoke Madit ti be mada me reportanoime le yutam e lo meto pajo bukemo wa ene Gina chil mano ni pera tek mamero liquid wa ena te command. Kwed ma wa kwedo. Jimmy ma wa chaho nungo ne. Lok mo ya bukati. Malobo kwed eno ni. Onyo kuyo nich. Ikundano. Pien inyang kore ke kore. Pingo tie kama wati yeni pingo chol pinyi eni tie ka buwa primero gena chinero nge tutwale bulu ya choli mero cha nyang ni lobo eni ni deep ki lobo ni nenu ki pinyu rumu in mero be nenu ario nenu me achil pini ene an la tera chuli ati ngoma chuli kan wati Uganda kan menu ali tiento tinena chelo kene mapir nenu enu ni ka wahi nen mabe mier ke kwanye hoki ya chuli maiti yeni ichunki wow kade nen achuli ni kiwaho. Now step out of your own skin and look back at society mamegi neno kan neno actually keep neno a real enemy chi wai ta ho yape yang mo ko pingo wati chamni Chinero wai ta ho yape meni ange makoma kumpeti inano dantri lok mapol ketika di wakuman loka ngom loka balalu loka chan loka ngom kape kai ki actually kan chi nero wa ibi ba ho dogi ki ko ke chi ento kai ni chung ki wa kai cha ho neno ne ko de bene chi de cha ho niang pingo ne an pingo ne Madit la ena tiene yuli Madit mada Batwa cha kitich kilonya mawati kede ching ne church mawati choy ne pinye miero katiki strategic plan
kita wangi ki je ma wati kede wek dano da wangi pu more ye to twal bien gi wa ati kede pe don kwanye but pm pe wati yu ki je mi mati kung ringa ko wenye we dano na yano wa joni bare ni ki kwanyo ki bol kede na you know me you guys na Uganda Bureau of Statistics timo so households that kita quote work in Uganda inoni chan Madit lo Uganda ti Batwa na Pingo kuno inoni watiki 40% of and arable land may Uganda ti only 35% of Uganda's total land surface. Now coffee land Julie and population may Julie pe 4 million Rio equal million pidano million Rio ni petika taking 40% of the arable land the rest of the 30 on 60% of arable land Chiwana wati on the on the 40% kumaka taking on yani mabe itamni no Uganda to kana na wati wango inero wagi wa joni cha ikwa ngomyo kibol kiwana no ngi taking on yana you know me ko bedika I worry actually ido kulu wen nyanya nyo kape ibi no la rock ena tika fur nyanya ki kape pian wan wa cha pe wo ngi taking on one like madam producing gross domestic product ma tit lawyer second to wakiso in Uganda but pay bi no ni lutena chuli ena tika tiu gross domestic product ena rock can ena tika tiu don in ngoma chuli kido ngundo tamani Uganda so kena na yana wakiwango ina yana wa gicha peginye yuti timo jemi so wana na mero wachinyo tege kitmete ina street gulu city kan dukan mai no pong bano ina ni biachara titi ne yema ino ni leba chuli dong pe leba chuli dong ko hoy do gola de winyu leb mapa itu kan wana chuli wacha pepe waroma timbia cha hiyo kui wasipi wadong kita kacoro wa na so jemi ini ene kwet ma ini cha honeno kita ambassador wa kere ni ki jemi are intangible ini ene Madit lawyer ni ene chan Madit na wan tika face eno ki which ngat mano chak loko neki tamme kita NTJ mina kede ay way ititi ena won bulu wan ke ambassador gi wan dong general here 24 no dong what 8% they can down matie about 40 years or 4% of Uganda's population we can Uganda taking the second largest youngest population so Jimmy need no mere will be kid nika one bulu don what wong waiting mongo check me no yana time ne mean we ikit kwet ma wa kwedo ki Jimmy muy kateke ko situation e on we chak tiki we wa met door lonyo ma wa kede well anyway we have made di machie kadong wa du bori pol kari inango ma okele wa kama wa tie yeni luit pero ma wa tie yeni la gama tiguman ni soju budiwa wak Madit baloi duchu ena ye kan te mo ka Pire rio ki wiye ento maka duchu kero dano ikawiye ikit magi kero ko
Ricardano e Kiram, Chiu Cherochi, un nero Pajo Wawa. Per Miro, Wachual Car, Malat to Twal. Make way and we made a better make way and make look at historians. One more can a bit what church Mama and Luit Pire attack Combedini, any Peroni top, I know Uribe. It has acquired a life of its own. Kirikango ayokero Kirikalwero again. Chima Pire attack Malo Duchu what came make it up at Murie. Be Yimwane, Wame Medeme Quedo, Ubinu Ning, Manamo Ake War, Manamo Binu. Batwa, me kita pada mako beduri be nyimwane na bon baloke da keratiel pende do jembo abi lo ma pol ma maro gor me Pongdwongo la chien ye mauluni background me you be any. Yes, spiritual la dit ambassador la ratona ka chen ki mai ko tebere ami ya pu wai kom lok matiga ke ludano ka chen ya da ka na no ya chuli and ket ma wai kere ma cha no wa de ni bolle wa beruka discussing conflict resolutions re no ginater cha Madwong and discussing conflict apa balaru aswa ranch kwe ento to atika me discussing lok matwer ke la iko badano lok matwer ke don be actually so discussion in lot ubero kare Madwong and it is high time we also change our position so nero ma won karo ke nero ma be and one machado possible replacement what take yom twin they were at some point he actually pero when we could hear my actually get it when and then get it when ganto and Matiano which are actually what take categories down at depth what take pre-war generation man the makinology he can going football actually then what take war generation Tiano makinology kare when kita what take post-war generation so Neroma enemy pre-war generation tika kedone and one war generation they are not when it is up to you to take it up to secure the future the post-war generation. So in Gure we have to take up and ensure we safeguard it jealously. So the ambassador get my we ikum wamluo okay luo make wara me Pongdwongo members of the Penyo we gave a platform make why rise actually expectation on your downbet ki what do they expect to come from this Kacoke me Pongdwongo if you can enlighten us be apo ritual mukwa wa awaje angagi magi bibi wa be chwalo luo bolo tera mapat kaneno no twere me Gure Acholi rollo mukumeno ento petwere chido wero wa biyer lo tera idul mapat bulu lu ponye lu pu lu chat dul mapat me tela chido ento gendi bichum pelo wod gi mo kene ma pego bini Pongdwongo Mario amero ni ukatiki Pongdwongo ma Pire tag ma lo duchu kidma Michael dul monni karamonni lobo monni umiro berkineno neno ma luoni strategy perspective neno ma make di wajani man Pire te mane kama wa jenge ye mane kino amiro ni kwa wa chet kwira nyimpi mwaka 200
anyim wa merni ipongdwongo wa le tamakelo neno moni mabero neno achiel wa mero bene ni neno ni enu ni kwakto pajo kikom pien kom bedini wano bero ka biro to pajo keni ngat man wunya reme chuine ngat man non neno tek ngat man yok ke je ma en ura tika temele ba chuli chidon kawa telo wi waka achiel wet neno wane to pajo ni mono distro mene lacho mene pekro mene wa neno ka achiel wa neno wa ben maromi mana ye pero ma wa kembe kweni en kidong bene wa mero ne ki Pongdwongo tamugu kati madong do tika tiye ni ngoma peto pa de mo kembe kweni ngoma bir watim mamaro don lobo wa ko yile maler wa medon lobo wunya Michael Tebere wa de pi latin book ne tiga yubone mama ko lob me dang le wa mero bene ki Pongdwongo nero kitamu kati mama ko do dir me do karage verkin yo ma bir Pongdwongo ban watwero ye actually wala ko dog je bene no duchu watwero ye ni dana watwero chero teo nyim pala worre chiru yabu der pala woro ci waling ci proje bana chuli umir wa no yo be kero ci ma kwa ko dan weng ma doro dano ka ngan mauto o chik ma Pire dugi ne obetie ko pero ling wa neno ka pilanye ko ba ene no bira kira du tek ma wache ko tibe Pire tek adada chua mero ni ki Pongdwongo wa mogo ni kiri ka chantie wa chego timu gin mo ma ko lokom wan ki kom mir tiga timu ngo jo ma wala be konya wani ning America ko be timu girang gin gibi di pong por di ba ki chan wa ki pero wani wa ti kwan Pire tek botwa kiri otiga luoni ni doro pajo education fund ti eneni ana me weng matie dar madam weng ki achiel kono yini ti chuk kono ina pu boda mono wadnya 100% participation dano wengu bol gin matwaro bol lebero ye mo ko dim ki kero achiling mia bi kono million Pire bi ina ye mo chungu bol gi mo gi cha en men yurni kwan Pire tek Batwa kala chiendong watwa chiro bo jomo keren kero wa kishan wani ki pero wani watutu wa wa munyo bini bolo ma watwaro lemon specific initiatives, concrete initiatives. Ma pedog mero kira, pedog mero ni kono ki ko mara bichiel metimo kwet je mo cha watwaro cha bia ki Pongdwongo la bon ko di momo kene ki dong bere Pongdwongo umir wa kuna chori dong tie ke duana chiel ko peri duan wa ket keni ngama wa duan ene no wero la piru mo ken biru chi bai wa kit ma chunye mero wan wa lu mere ka la piru biru ki ye kama chwale wa ye wan to atika dore wan ke komwa la piru i dore wa chi wa mero ni Pongdwongo umiro yek jami weko kada piru biru no watika kero no watika chungwa no duan watia chiel weko biru tek me bae wa kamala piru mi de ba wa ye chi magi tie kin aduogi mo mero katiki Pongdwongo plan man mo te wa de Pire ene ni wa ni rocho pajo mama ko don lobo ta de ter wa che ni rebuilding Acholi society, a plan for rebuilding Acholi society. Wa mero ya meno bene
inyim dwa Pongdwongo gin go mi tamgi kimok ni eneni kiri ka burem go timurem kiri ka bokem ki med wiye endo kai nena o ki perne twero ti mer rocho mi mere plan ma mir wati kwere mechira nyim ki bere Pongdwongo umir wanong ni wa gondo gola ka jomogo wa pogo titi kinwa wa miyo katala bodan irike mekeman irike wa miyo kube katala tima down tiga titi ye dar ma pol ku por bag tiga titi ma be ma da ente Pongdwongo dum dan wengi tika chiel wa pogo katala wa wego Pongdwongo ma ngara chiel no ma ko titi chien wa wan ma bike kuman muj me Pongdwongo tieni ngo pange kay nyuro mero ti screen bodano edi jare Inyuro fly me Pongdwongo anyuro wera anyuro dame muj me Pongdwongo tigo man ma tie inyuta madon wajoni diere kiribe pilaro pajo Pingo laro pajo pien wa tie ki to pajo umwa ko miro kila pajo ki to pajo ko bi umwanya wa ni muchi waju ni la bodiere la boribe la bonjemerioni pe wa twero laro pajo chido wa waju ni diere kiribe pilaro pajo wando ngi ko bi me wachi gamente monotika timongo NGO miro gubingu konywa kona nga miro binti nuwa dolo chingwa ko wana yo miro wa pori ba wa man mati nyuta maditi wajani diere kiribe pilaro pajo mai kati woro kape in chianga be wa be kaneno kamukene kachimo dano kene yo chire screen kombede diere kiribe pilaro pajo kati woro mera kati woro la mera kape in chianga anko mira pie ba anke koma kada wa kila woro ni bin wa 10 quart to wangi jo mo kena wa ko ni gien binu gila mira wa diera wa mina onywalo nge ento timme ka wateno ko timme ka jowa magoro gitie ki dir dang wengure buchinka chel twere me la bachuli ki to padmo ti yeni ci deu pa chuli quiri pa chuli tela pa chuli te kwaro pa chuli badano gi woro 12 du chen ki makaro endi mamiro na wad mere enu Okay, for the trial, ambassador, Tamani, Yamawano Miara, Kawajari Pongdwongo, and working a kid very good at Tamani, Copetier, Dan Matega Chope, Nikwanya Wakache, Nadamo Petiaki, Nate Matur, ambassador, or Mini Chawa, me Bedokar, me. Mi una piccola pa doc ma pure para ne acing mai ko tebeleti maro so alegi ni ya apo editorial edi mero medo lok mo matidi lok ma ambassador ineno ni expectation padano ipongdong pingo yuachil meniang eneno kong kip madano be chero ke de Pongdwongo lati ododom yang kipa chuli ti ka chero ke de Pongdwongo mano da doy ko ngeo ka unu ngeo lok ko da doy ni scientist mo geo goro ungera igena gete mo ikeje oni gikero step ladder mo ti we step ladder ni gikero tugla bolo mo ti dong scientist gi chung kaneno ngomo ngera bichu bitimo ngera bedong yo nen yo cha ngwait men laro madara ne me ero ka kwanyo la bolo kumeno go ti
don't get a scientist, you will host by TP Mangijarida on standby. That you know, I chill. Rio Maloka, a key P Mangijarida, a Kumongera, when Mudong, Mafupia Gutierrez on step ladder. So you better take woman car until a beach well young on it, taking at the mic. Can give your therapy Mangiti come Jomudo. So Jomudo, you don't get your home at the mic, you can get paid 10 euro. Madara. Now, I only be the step number chill, he experimented. Madong, you know, scientists and you are. Gina don't get in, Gilak ngara chelo. So get quan ngara chelo. Okay, you can again, and when my chon. Manyana chelo to be nano la bolo la bolo chan, Yabu Makung wait, Meteroga eto Madara, ngara when to get Maki you are paying you food. Yan enon yang ni, Premiero, it eat Madara. But scientists pedoke yung pimo mangi ko ngera so badon scientists na ni ngera no funye gi wa aya da gi lak mo kene gi lak o ngera me ariyo o ngera ma no be meter kalar ma pono la bolo o ngera adek ma chon ni ki achi yo go o ngera na bario me nyen even o ngera ma nyen ma pimo need food be participating in food ngara manyan di pay it kenyo kunen pengi now gina pira ta kenyo enani unyang honi scientists to make loko ngara anti keje peti moy kingi mano pi mangi gikere come but gino weng peti moy kingi maye eto madara ni me fono la bolo me kwanyo la bolo ni cha meno ena kita actually beru kede actually kita camp actually mo beru camp bukan atau hockey camp yo mungkin aki camp yo kati wa kumpeti actually tie kita ino jare wa kede ni generations tie the post war generation kumpeti dong actually mat pull lo and post war generation pegi ikar me mon pegi ngi ngomu time mano mon foot baka one day mo kene madongo tigi eni dongo tiyo ni olo dongo beru i generation adek yone wen wangi yung mo time before mon wangi yung mo time karme mon kido wangi yung mati katime kumpeti but pol actually dong tie idul me post war pegi ni yung mo time ko pa actually yam chon bo betini primero pegi ramo chero ka kwanyo la bolo ni anka scientists yung ngera ni pingo puti katimo kwanyo la bolo ni giwai kanje mi kitimo kumero ya na ena kit ma chuli gamo kede bello wangi ukichan madongi wai ko don kirwen eno so damo e chere Pongdwongo ni gite chere kitama kumero pat gina dong miero wan watimi Pongdwongo gida wa miero timo ne Pongdwongo enani wa miti ni dano ukatiki nik kinyang matut ikum existential crisis na watikere ni yu katiki Pongdwongo ki strategic plan matit me addressing existential crisis here kadong gikati bene ki operational plans mapul kit me addressing interventions part me resolving existential crisis. So Jimmy mo ikateki Pongdwongo we be way dilu tateki patches mapul matino magi koyo gi wenka chil kumero each of those patches ne intervention a chil matidi kenu intervention de wen ki uti ki dero magi koyo gi kere anywhere chumba tek king ki yama mai here okay so gino mi to kateki Pongdwongo a new understanding of our existential crisis to
a strategy, a broad strategy for addressing that existential crisis. Operational addressing interventions, resolving existential crisis. Right, for the time that Michael Tebere, may highlighting and clarifying Yadua in the next set of the pain, Amero Poi will Wapni Watieki contribution to Waranyim, Amekoniko Yup Mepongo, Akaiti Ebominiano screen, Namachim, Mobile Money, the merchant code. Airtel team my universal dialing to making your contribution make on your call you me Pongdwongo akidong bene bank account tema ki chalo Wango Heritage Limited Centenary Bank makaiche te kikare me jomoti me mer me kon ko you me Pongdwongo please the details man mati to remit your contribution because you call you kidokti mapat amatie kawaranyim so now thing down to kila pengen tie mafud pa cha mbo toile ikom normal dit ambassador la raton la kidong la dit mai ko tebeni ka la kidana dep me raising and me la penyi when supplementation and to mafud pa cha mbo toile i comment section atikila penya rio ajin ni yan kete chawa kere dano bachere Pongdwongo kining so la pain ma ake bot Fred ola tieni wanjo ma watie kama bojo ni dong watwer pero e kachoke ma Pongdwongo anini for those who are very far how can they be part of the meeting ala pain mina mario tieni joma moke no ngimero pero diare committees matieni ditwer do ni committees ni meaning so la pain tiario emo madam to berti responding so George it were muting unmuting mic please be brief tigira kia kachia gatwere ya be ana foi ditwa ni akiro winye ni nya George apoyo ambassador me kelu wai niang mape ket mango mo pitime Pongdwongo ento amero bene no metone anono ni pero mo kena mo beru gangi pedo beru li pero pamwana chuli kikan pero mo kena ni kikela kele kombwa agini keta winyu kere kono beri kam kono kingon manyo loin futie yanka ner mabe lonya maki wachi tieni o me akini tim di money ki lonyo yene ni no chante ti ento ka don guvu mo pe me gene keni ene na do poleni dano ti woni ha initi ki gene mo ko mi no ni miro pe ki kunyi bet ini mi ki gen ja gene en kama miro ki nan bene yena di ado ti me ko mi no nyoki ti mo ni ni betwa connection yana ni chato ngom ki ti mo je mo kene nyo dano ma bino kenyo ni pe go bieno piano li pe ngo pe kitika ngo ento die wa ke kwanyo mamir I pu ni wa yang pere ti dong ni cha ko pu ni e ka zwana ti ke go no mi ario dong mi re pu e ka che tin ko ti dong en di ni ni de nan ya di ni ti command yan do ni be to biget do en kita ati ke wa duong kita wa cha ten ma dong wa cha gulu dong di cha pere ni ana beri chak gulu e kar madong ki wayni chulu muchor binu ki nano dukano chi waji meri chulu million yara bor bebe ki nano receipt mo ki dong in ge chulu million yara bor no capital ni chi yani en gino wa ko riyama wano na riyama ti mer dano wa ngeni duwenye eni do bine economy ko wo ye geno akero waji geno no ngani umir ki nen mo ma ki ramo tine Baka pere, wabi berka berenket ma la diro wajita ni ja wen bo berme kalo ngoma mi ke tem ki dong pe ki mo 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 ndien ma tam ni miro wono nen ki dong
Aki pia golok eno an met Pongdwongo mir ki nene ki timo ki mo ya allora si da ta comments Pongdwongo ambassador kitime will talk about titles, I think. Yes, Timbeti Akacheli Gam, we have no mobile job, they still have a lot to talk about. Okay, I'm going to be talking at microphone. So I'll be Professor Oma Patrick Kaiting and Timmy, please, you can unmute. And then I've been for a long time. Professor, and then okay. Okay. Hello. Medanyim. For the 12 one work actually for your ambassador Mego Madit Laratunu Amoro Michael Tebere Nyomiki Lutua Mero for no 1 to 12 Puyuk Maki Katekere Eni Mene Anoni Kiduku Chene Wang O Chikinan Ginango Marach Waki Karati Waki Acholi Meme Tune I think we look Momat Tino Rama Dek Yang Pero Mathieu Anena Madit Batwa 1 to 2 actually and a poka oh chake bot lutelo metaquar Professor, yes please unatika le kacheta kitime gifutiki point mukeno miargo bulare so nangi ne kache na ken mukulo wakati na kuponi ya mabe gubedikari pejeni so kache ne itiki submission kene yena we're moving forward to the next agenda but your submission will come definitely afoy matek mi kare ke umera ulore afoy bene afoy so legit Professor Alur tuna kacheli kite bere tamani amini chawa me responding to question mark raising it ikom lo maro ne kache we're proceeding to the next item of matter. Well, Mr. Eddie Ojara, log bujumaki logo apoy da kachoy giping. Babigamo giduchu ento wera wad mermete check kuman. Muko Perowa o a kiwaho, Perowa o a ki e. Pero biro chuchu. Tie jo mogo petam ununge mabe. Magok no tamgi komwa neno gi komwa petie mabe rotwal. Meno gina nen kamaleng gina wangeyo mabe. Ento kape watamo matut maneno watie mabo. Kape wateno kuot kapur watie kia pora ming kinwa mama ni ngadi kono tie te bolo me party mene ngadi kono aki karamene ki ya chuli kono aki ko pin kono aki ko malo kapur enunia yepi ere tek bo magimiro lanyo wa magimiro nywaro wa magimiro nyono wa yo luti tuolo mape wache bongi ka bene pe watero kuot ma watie ki duana chiel manero watie chiel lo magachu chiel ka wanene history weng lo magachu matek no neno watie chiel petie lokani tam no pe ogwenye petie lokani pe gilaro lo pe gi piemi kingi
ende ya gikine giribu dog gi bera chiel era we lo mer chuma matek chidong yo ma we wa nani jo ma wo jo ma nero gi peti mabe komwa pego mede menywar wa metu kwed wa mechwe chore komwa umier no wan nero wa bedo ma li rip nero mabo madero kiriego tie ye umier no wa tem kuot wa ba ming ma konye pere mugo ma juma wo okelo mugo ma lo dini ma wo okelo wa ba wo chen wa chung ma chalo jo achiel chi en no wero ke meki la piru ma par ma binu do yot botwa ka pa wati mo meno la piru bi mede me tin twar ber log man dir twar ber log bokene no pe wati ki yo mo kolo me gaone pe wati ki yo mo me choro ne ene o wero in gin ma Pire tere Pongdwongo wa mero ni Acholi ki pere ne wengu biri Pongdwongo Acholi ko beri wati ki dula rio madon ma dip ma lo duchu Acholi magi tie pajo bene gi tie makadu magi tie la ganam chido bing ma tie pajo ki magi tie la ganam wa jolo ki chiario jo duchu mejo magi beri la ganam magi twaro bino wanki komgi di Pongdwongo endo gison timo de weltie la mal binu bir tek no rok chaki dog ti pe yori wa bi yubu be yam me karman chala ma wati e kombedi me zoom we jo magitie wa jo magitie kamabo magi miro beri ka choke gen go rebe kwedwa e ka choke me Pongdwongo kiwado ni kidono ni yube eneni ti mamete me atia utemona ye gina ti mamete me atia dit me chire Pongdwongo ki jo duchu magi wunyu chwin me konyo dog tiji Michael Tebere ko ribimi email kinagil bod Michael Tebere ne angadi der mange ma benge mir mada me konyo ti me Pongdwongo Michael Tebere na no wa po chiri details wa chimu dogu kore apara bichel ma pat ma wa kere yelo der me kwedo kwet ki be choy inge o mer me da ti atema ti ki come ma kela la bot wa chi do wa jolo dano duchu bagi tigi nge gi ki dero gi tigi kero magi mette mo gi bope pa da chi do unu be la gonya me mi ko ni yingu ki kontaku bot ma atamni pikombedini we kong kene koni la chien yo a little Eddie Wata me chela rio mo kan bere aner la pe you are of attend Pongdwongo meeting ambassador doga moni derme le kupo dan wing but la pe money ma gera be maptuno Brian si TV uchoyo e gera e messages kan in our messaging game in the messaging app and optika penyo berani guideline ngo matie pe media participation in meeting me Pongdwongo atam la penya rio e gini ata bien kita wunu winyu kede ni the theme me meeting me Pongdwongo tieni diere kiribe pilar pajo so andong la gama beru kuman ni Brian kita ini tiki TV itu CEO me Acholi
Pro Evo TV, it in the communication field. In the area, in the diaspora, where you name you participating then meeting me Pongdwongo. Tim kitami bien de gena thing wawachi katiwa kape in so mete in de bin iripekedwa imini watam nigitim nini one wing wa teacher tie mawacha hoti lo mer dor paje ni no atika teach bot jomechi aize tek cha mano mana awe hoti ati teach adiere mete teach Momati you kede chawa ni weng mero weng aki jeba mamega pian mero diere mamega piconyo dor pajo so gina one weng mero watim eno we contribute the little we have to make this a success. Email mapera tak moromo kupe kedwa enati kuman doropajo 2023@gmail.com Anuayo doropajo DORO pajo PACO 2023@gmail.com. Tual email wekwa kubi ki committee maromo iromo tikegi meneno kit contribution ango ma ini romo miyo me konyo yupu yup me gore me Pongdwongo ubede success en lok me media eno wunjo moti media ukil tam mabe kita romo kupudano kede we actually when you participating again so sorry Fred mail bena utual mail email da minu eno doropajo20.com apoy Eddie ane ni mero la pon damasa okero chingi ena ye ma goyo we ma winyo na aneni ena beno biro ki neno mako beriti muotni kape in chianga meno akiborre Gure ma waje di kampala di CJ ni mi waje kati wo pen pol dano ko be gu pono pol dano wa giti ya arbitika ngiro wa waje kati wo kampala di CJ kape in chianga mero tama la pon Tabasco okera yoro binu kwere kado waje ni fi Madito beri yere kiribe pilaro pajo we awaj ma check lo kombulu wa mero badani bula yego telio gera go beri we me yo baduchu mo ko pien giti kero adada berio pien tit bo tika yele yeni tie pigin la bogin metelo yo la bo anyimwano peke and you were Central Organizing Committee. We come Pole Wang Guru, what Ribo Te Warebe Pongdwongo, Iko Buru Mamewa, Pires Mona and Buru. Paul Jumagti Doro Committee Papa Gin Buru, Kangi, Machar Michael, Giti Kingi. Endo pole buru pitien log ma waje kombe di eneni magi biri Pongdwongo kiri ka pinchi mudi wa matek olo kwegin gutek kikero ngere ena yo wego kadai oi Pongdwongo pia marage Pongdwongo biberi wi lo yob kaburu biberi wi lo yob ento wot me aki gangi la mo me aki anaga me biri Pongdwongo umiero beri wi we on yut ni Pongdwongo Pire tek bori we on yut ni ini go do go la pajirani ni palotiro megi pi megi ni go konyi we ini biri yut me Pongdwongo ti don wot me biri Pongdwongo ki dok chen bi bereo I wi ngara chela chel en ka de oi Pongdwongo lima watika rai neni konyo wa me gwa dane Pongdwongo
and to what be we ngara chela chel apoy it wala edu jara Actually, la diet ambassador la rotono ka chel ki mai ko tebere ame ya buwa amala ko no kom question madam penyo so kima wali kero tie food ki area ma wamera ngana mabe now ambassador ka wi poi imali bario ka ba wi abun yan yuko bertie ma chok ipeni no kimoni actually national convention actually national congress mana mi ara teme be Pongdwongo sa sama daka ci biyan do Pongdwongo nan talo ko war be ritual and towards the event we no ngai postponing until further notice so jama kele ti apenyo wigini one of Pongdwongo is it the further notice man is a new thing and kache genmanian ma tiga biano the preparation, the arrangement, I think many any who temecharo kiato teme mahali bario kapa we abuman actually is a more organizing committee idong pakwanema one looking gang otwero miyokonye so kadamero penye Pire takutwal ma watika temo neni watika medio matafale mugu manok nare ento watika medio ne I giri madono chake jo mukene ikar mukarange tutwal metemo gim mo mel laro pajo ikine ubere Kacoke Madit mo bibedo I London mageluoni Kacoke Madit mabere gen guti matek ma mira mi poj Madit tutwal bod jo ma gen gutut te Kacoke Madit kombedi ene mi la bol mukane kilwono ni Acholi National Conference atam no kumena Acholi National Congress Acholi National Congress mai no miro beri mwa Aliba ke apara bongwan kombedi ene ni ikin ka bere ma watiga no ye ngech watiga no ye nying dano watiga no ye magi cho mai kire ti mego Christine Tara Timothy Jokane ki jomo kene ma pe ti batek ma pe wache ana be kaneno archive ma megi ki ba du chanu ku di jemi ki kore ki twin Kacoke pe o timme no ti batek twal ki kombedi ni pien mewani mere mutafali komgere muchake chon wana pe watika chako gere ni ene ni jomo kene gu ti batek twal chi watika ti kachiel kwergi Mego Christy Lotara, Chi Die Yobe Ereni, wo kila wo mada wa tebe kikwa wa tindi bene wa beri Zoom meeting. La dit Timothy Jokane Chi Die Yobe wango heritage guti matek twal ber kadwo chiri kare ber kale tam. Ati mera account pa wango Otiga teach kwe gika chel la dit honorable Kelo dit Robert Mugabe, James Okelo Mogi, Ludirme Wang watika tichukuni umiro wa med mutafale komgere muchake chon wanero ni re maumiro wa med mete mukumeno kajeme mugo go rochie ngo ma rochie maumiro wa wene kiye o wicha ngo ma obere wa yo miro wene kiye chigin gitika konyo wa memi yotam wanduju wa ngo miro betuolo ni pe wa nuoyo je mu rochie kar mu karange wa med wi je mutime ma beje kar mutime nge wanduju miro wa bejo ma wa punye ki je mutime kar mu karange ki wa med wi je mutime kar mu karange bene ila gamba chikumeno ba la dit edikam met kong mati di Kenya ba yes mete ngayo inventor mo ma Pire attack magilo Thomas Edison eno bitemo inventions ma pat ma duata
tiki penye ni in experiments timo pay no result di konye ngobori why no whenever I try and do an experiment and something doesn't work, I end up knowing 10,000 ways of how not to do it. Okay? But eventually I tell money don't even know how it works. So, and again, material, ni, Roger Pajudong ubedu chalo a dwarf standing on the shoulders of giants. Need key learning of Jimmy Mutime in the past when enetika meo nero manyan a initiative man me Rochopajo. Ikumbete Rochopajo tika weko Acholi dom tika ripe me mako ching. Ogana ka ripe ngan tika kilo expertise mege kilo expertise ni wen ka chiel wek dong giti ka chiel me addressing existential crisis ma wan wati yen ye. So very why need the patches on the football, all the little hexagons on the football game, all the little pentagons that make up a football groups jalo fraternities, WhatsApp groups and fraternities, part. Fraternity a tail, my pair attack, which are actually from all over East. But taking Ogulu, the win in so all of these fraternities, when get a reporting, maybe on Katimo. So this is one of the unique things about initiative. It is the work of many hands. Eddie, we konga awad ma check mamaro concepts mogo magog down take a winyogi kananogi che karo kene 12 kilo nugo rojo ki mana no mukwo man mageluni to pajo engi na ngo to pajo le mono ke wajeni an existential situation, your existential threat, existential crisis. But you look at the cape ke mekwere cape choro ke we o mede chi pajo to kwiji pajo to petit look ni no down dong peke down to be magudong to be maduong endo pajo to tien look ni gin mayam we okay wajini mana chuli ngoma we mana chuli nerongi tijgi kirgi kuirigi telagi ere wajini mana chuli ere beri wajini ma ere ni chalo French manu beri chalo Jeremel manu beri chalo America tijgi nerongi kuirigi telagi kirgi ka enu ni do to wa chikeri ka daro gi tiekin pin gi male da mala donc pa chuli ten gi bano wa ka mana ya chuli cha mo por de bare mena chuli cha ma gi tiga lok mena chuli meno kuiri pa chuli cha meno tela pa chuli cha no donc pere doro pajo meno pegin manien menu gin malu dirwa kwar wa ku chawa yam chonni pajo petwero beru kene ngan man pekero cheke dano mir gu be ka chiel ki ye kit madano beru kwere kit madano kube kwere kilo wore kit mage woro kwere kilo wore kit mage woro kwere jemi par wore poroi art kwene mena ye doro pajo enu ileme karman kwa wajib go governance ento actually do ngi wachon ni doro pajo do diru pajo yegi doro pajo do diru pajo tor be do diru me kara be dogo me dogo la lu nyoro magiti di kalmon ni chiro kuri boruot chiro kuri ka long mena ye doro pajo
rocho pajo gina ngo rocho no gin madong utaro nyonen chala do taro kwo dong peke ye yamu no pur kwo yamu no tiki kero ena ko be do taro nyodong nen chala taro bir chala tuol mane dibo no peke chi nendo kwo du chino o roche wo mene rocho enu chi dong rocho pajo tien lo ke ni pien pajo tawo pien en jemu chiro ket o lanyo balle wo were wa do jo ma ke waro wa veki kero umiero wa roche umiero wa yille malo do jo umiero kit wa o loke tiene wa ni rocho pajo pol car ka lo pe rocho pajo no ki tiga lo kom da lo bo je pole maneni doro pajo on the other hand no pole ki lo gi ma lu na nen wa ni invisible ti intangible penen ki wang wa no pere terra da pien ena ye neno wa ena ye kitwa ena ye kwire wa ena ye piemwa ena ye discipline mamewa lobo magu yeon wi lobo long kono Singapore la tin town mo makonye pere endo yeon wi lobo long kono la gina tin chula da mo makonye pere jo magin go bero jo ma rom gi ker go la wi lobo long kin mo ya gino la wi lobo kit gi neno gi teach gi pelo na mengom pe lim ma teaching gi neno gi teach gi kit gi wa chulu be gi lo na chulu ywe era ye neno gi teach gi era yo we gi ywe ka dong ere wa ruinyo porro do lu charo do lu ko do lu goba do dana ma mir me chiento wo chi dong era wa jadi concept ban me to pajo umirwani ang mabe doro pajo mirwani ang mabe rocho pajo mirwani ang mabe era bino weo plan magitiga bino kwere me don lo ba chiri ni wo ni rocho pajo tien lo ke enu ke therapy wa chiri ni a plan for rebuilding Acholi society chia wa de men ni atam ni berbe ka wa de ma chie concepts bagi mau binero gi ka ber ma papat ya ladit edi ata met kong lok mo matidi kom existential crisis ni kami example mo atam be konyo wa ho niang in madong tek loyo ma watika facing mamero addressing ikum existential crisis nyo to pa jo ma watike ni ene gin magilwani existential fear okay ikwed mo kwedo wano ni ma ile malo giroche gijing gidubuchian and society's existential fear mameki okay now existential fear ni ti ibinoni in competitie ni merge chere school now iromo nongo gente ni itamo dero kita miere ti gena miera tim we hachia yen mai ngom ini itla rocky ene bi en kapa charo pa bino gente me do holiday nani school now gin matika di kenyu cha eoni existential fear PM ilwor ni pe ram do holiday school ti ento gin ma peiti kaneno ne yo peiti katam ne enani yo ma ini bino ke de lim me do holiday ni school ti kamedo dawa pajo igangi okay you can go to the extent they charongo maye medo to pajo now ini cha conquering existential fear enuni ni strategy do mero wakiti kamaleng ni yo makwiri maini ramoti yuke de chilingi ena
inde yap fur makani in kikumi pede tong yena ta pet yenu kene fu maka fura dong chalo kita ini fur ke ada gini kita ini fur la bul kita fur tiang de pet yen ma i bichar gui ter in a manner that is sustainable kenyo pay bitoro medu ta pajo me lanyo pin rumwa. Can you know they conquering existential fear ni and you have addressed the existential the right and sustainable strategy now so gin mamir wa conquering ma pira ta we na ambassador wa ni the intangibles in any gin Madit lawyer kape wa address intangibles in when you to alternatives matie itanwa kiyo magiromo chinkere merroche madi chino wa failing now failure any petie in our plan gin mo kera ba edi ma kubero no orwa kid ma winyo Michael Tebero wajo no don watie kigoro me chwin no don watamni gin mo petwere jemi don chiku mero do wati kwere enu mero don kiba watimo kwere jemi kan enu inmo do ke kwere inmo de beru kwere ku don kire enu teo nyim ki poro wodo don kire don enu quando to ro gino to ke bonde pere man goro me chwin go enen wa ke me ki goro ni enu ni jo magin go yile malo kiri jo be juda to me jeremel magi bitimo gi balle fe kar me lwen me wilo ma rio gin me gotimo jo mo kere male jo mango yille malo duchu no bu biru ki piem ni twere kiri tek yalo ngo twere ko era bino wa lo british gu jenge ko ma chuli ni lwen me wilo ma piemi enuni pien ka opore die ba ki piem wang wa wa por ma watero quote ana ne wati kilo dir wati kilo riego wati kilo dir wati ki jore twere me laro perché me che to pa ma wati kwere ni kawa diere kawa ribe kawa kwere umir mini luodi umir twal iri piem umir twal in me poriba mera gin ma miro tin pongdo yo ka medda mariti eno one walunge ni kodi pali yeji ko now in the name kong yini begiti kilieti yini gi uneno lieti we tuan leni eni termeni leni waro wa utipi andana ma wati piemi eno ne obedi yini unere so ngo magetimo mo tiro pe tuan lieti kerne ni wen unu cha ma ko lieti aneno be twi kila titol mo kria hot it luba kila titol mo toli one ka guju metiana mana nok toli choto ko yini nyer mo wa ngeba lieti wa ma ha matidi kai ma ho mafutiri itwe yutole tiene empero muchuto tole ubi don che la titi tole tiene ube bange pedon yuni che rone don tek mai romo chuto tole kulo wana chuli don go beru chalo lieti ni so mukwa mapira tek ene miero wa conquering existential fear wa chotole enunio
So we must break the rope that has tethered us to this existential crisis. All right, foi matia tutual la det Michael Teberega jelke ambassador la ratono. We want to mafulo joining one yotiana matian na kachoka madia tu akili botu itianda chawa ario mi yotiana ni o achawa mwen. Kino kene gera wakarbe kida kia kama nok. So ni anamatian mateka discussing tutual event mateka bi ni Pire wa bero mau betime Pongdwongo. Kerayot Pangyo ke per muting microphone. Okay, why in your mathematics topic, ni Gure mi Pongdwongo Pingo Pire there. So lu dire na chika tiatwa Pingo Gure mi Pongdwongo mete. Pangyo kangaro moti joke bika le dieto Kerayot wa oko nywakere. So Gure matian wati yene minywako program ini ranking itu what challenges I'm going to remove this person Pangyo briefly but okay now, but I was giving you a background. Anto, Aladiet Michael, we are boy, what you need is a big WhatsApp group, Makigwami, Mukum. Anto, Tamani WhatsApp group, Madit, lawyer competitor, rise up actually. And over Lachel Matic, and Yopne, Kachakamadit, rise up actually, Tie group, taking Madit, Peconio, actually, so you can reference the name Tamani Pire that recognizing platform in the Watiki members, Maromo, Aliba, Chel, so cholo ene kimomo pay detail makimi very care me submitting so paying that email money number more money to our teacher when I try job mamege so the magatika door you make your chilling go very care made development as we continue. And Bangyo Kache Legit Tebere, you want to clarify regarding the contribution account for those who cannot use the Momo Pay. Microphone is muted. Yes. Microphone is muted. Video trying to connect. And exactly. Compare Momokan Mapati to Waji. Yes. Atamo the bank soft code and others. Swift code. Oh, okay, okay. Oh, okay. Buri karma mi di not kiwati di jo diaspora di model. Pange kache warwenyo rudiari onyo atine ano. Okay, look, Jimmy, are you with Ambassador?
Okay, I can see Michael is back. Michael, Bange, we are not getting you. Bange Okache is a technical discussing knock in the background. But la pen matia ene de magipetware chwalo chilingi through mobile Momo Pay now magitwalo ni. How can they make their contribution? Okay, Party Kika, remember you any feedback about Madit Michael Tebereka, key ambassador. Bange, there's a technical issue on their side. Sorry, yes, there was a yeah, the mic was off actually. Okay. Hello. Yes, Eddie. So, Ginatia and other alternatives to Momo and Airtel Pay is the bank account with Centenary Bank. Now, Ginatia are noticing without a bank account number, only give me account number mano koyo jomatie local within Uganda. So wabilo hockey Pius Gay and others were adjusting, including Swift numbers, codes, mapigitek, allow mutually change directly into that bank account. Eddie, and you know, ye permano, umin wana chiga log Pire, kiri perno chimapat. And atam repairano no take and wadini and gen joma pegi twere twalo chilingi kimomo pay and gimera twalo chilingi through world merit. Get where chilling mameki world merit is another form of making direct transfer to mobile money numbers. Oh, yeah, well, yes. And again, get where mobile numbers. Yes, get where it's ento. Quite making me any for Momo Pay. You don't Airtel money pay merchant codes. Catch a number chip mano. Okay. Yanadong waitimo wabilo okay the finance team work wanani gikero dedicated phone lines. They are registering phone numbers. Mano giromo chwalo iye chente directly pere. Chitwale and my world remit no. Then world remit atama it is cheaper than chwalo chente. Okay, so we are going to work with the finance team and then a dedicated phone number is created. Well, if change my part, exactly. When to you phone number? Okay. Yeah. Yes. Okay, tamani mambo la penny mano tamana twala mafuti ya mbore twala so la pita Fred kidong jamoken magitie wako tamani kache the changes adjusted we be very sharing also in our platforms accordingly. Now, Radiant Ambassador Gajen ki Radiant Michael in event organization for Canada, very wrong, they don't tell them this, very wrong, and one Democrat Romero was stepping in to give a hand for the better care from the point that so members of Beruka Tamone again since the tower you telling me your mamene and get part of the solution just to make that make sure any event in Warma Bay and the objectives are met. In the process of the challenges faced. Opoy to 12 pero tie maduduong and where I was a deck matter big attack malo do you mukwa combine pe take database ma wacho kai miro luo mege mi achiel ki piera bich Pongdwongo
Mire team leja le bulu kay miro kere lo dir magi doro kere bot ruot e chero kere bot prime minister meke monni list palo dir erni peke ki contagge ci rayo nying dano ki contagge ci ga chwale wakar malach olo kwe jo man ma chalo un magi luo woni jo ma wang dio ya be le ba chule ke le mono Barul wuri inte tuara yen kay go chimbo ngati mane go ngi ya beach go ngi dana bichel ngi konta agi doctor wati kwere ende wati ga kemme kwere ci watamni billo yo bene kalo kare Mario and ye communications kit medano goro berutie watiga yeleye ento petiga word mapwat kike yuma wati kweriti ni tiga kwanyo wa miro wa mede umbero miro mede me karlo pi yuman medoro pajo me keme kito paje ya Acholi pi yum me Gure me Pongdwongo Pingo Pongdwongo Pire tere ngo ma ke belare Pongdwongo ngo ma watamni bikatiki Pongdwongo dano miro bet kinge joma laganam joma paje joma kin mai charo joma town duju miro wabet kine perma dek era ye Pongdwongo la bongitimo e chingwa era yo we Pire tekni joma gitwero bolo bore kiri kay ti pajo kiri kay ti woro twal gi mo ya accounts en ma nyuru gini we kon ti be la lem irwom ma bebe me jordan Pongdwongo me gordane Pongdwongo ke we gem mo kene ma meta me atie we gote me pe Pongdwongo jem ya de kaye ti kin per madam ma le du mo kene ti ento giteno teno deke ma Pire tek wan me ke me kwere chu mier wa rip ching me ke me ki pera deki Madit mai kwere mero mai dikom na Baron me do mege ne gena che look at ma kina mogo what we run short of it so gena Pire tek enani the idea in maromo improving kita watika temo dor kere katiki idea ni kama leng okay you know me again WhatsApp number WhatsApp number na is 0776 251 169 0776 251 169 iromo twalo email nyo iromo twalo WhatsApp message ki ideas mabejo wekwa nen ke me poko ideas in it committees ba part ni nerba idea okati kumano romo timo geno man ngato twalo idea ne kuman we ini oniang committee money oniang mabe nyo incorporating in committee money we ikil termini ukatiti so challenges wa atamo mirwa bit open door policy kiti eno ni ka ini na ni challenge money tika facing team matika door gena and it take solution mo ini joining kill solution ni kama leng and joining reporting na we ha jemi twere atamo benegin no be temo edi wa bichwalo bene bor we cat board jo magiti platform ma megini nying jo magiti ga organizing committee nying piers Emmanuel Monna kachiel ki la min wanora nyero gin giti co-chairs kidong Solomon Nokraj ki Lucia Uma gin giti machalo jo magi door secretariat me central organizing committee Michael Teberemati ngerakany ene itiga door secretariat mamako yubi olong peme Pongdwongo eno yubi olong bure mapat weng initiative man me door pajani ene yetika tello
secretariat enuni chwa bichwaro nyingi contact duchu botu we onge nga gi ba mi rukube kwetgi eyo ya Pire tutorial mingi yo kama gor ti ye kidong kama no joma gitie gi chuny me mi okony itwer chakne ke ye kay nan pala wori jirani tiga wan pero kay ga beti chuny ti bijar ka mi okony chugwa mo no tabeti pat wa kay o chonyo ata ki jare mo ga dara dugna ba lo bora bana so kete o watch wani about the administration communication I think the innovative ideas ne we be looking opportunities be sharing where kama watama watu mnyama pia temeke tawa me registering down so that we're registering members who make what you are to the organizing committees as a way of to support the registration. Links what you are the woman in Chabet currently no take down madoma go responding. Groups you can also do the same. At the end of the day we combine the list and in the communication the committee could an awareness banner, these marketing campaign materials. The banner in the bigger gathering places like Guru main market, Chope, Madit, Baspa. Don't come on down, but don't wear on Yarne. Before we begin to go at here, come a command and Makoman to advertise the event. They can give no catch it for the men, Sinomia, so, how many members who will you come? Anyway, communication. Che Joario Magobero Kakwanya Mama Tech to 12 kilo communication. You are David Labeya Ota and Paul Caraberu Gulukan and Bere Kakwanya 12 kilo communications. Kibere La Menwa Mageluni Grace. Bong and down me communication, timulog me branding, timulog me public relation, timu communication. Ginarion, Gubir Catelo, Kerwa, ilog me communication. And to Mirwa Mukane, Komgi, Mirwa made Kerwa, ilog me communication. Gina good to you, if fly a Makobironan, a fly, the Rio, design the Rome. A child merit may be engaged, my anyway tea query a big mukare Carmela did you engage he Gure me Pongdwongo but Lua. Key fly a Mario, my design a Rome Kimukwani, me engage my mouth query magator. Yeah, me make coin with Pongdwongo, make Mario and I put you flyers, Arioni. Ento la minwa Grace la bong kachel ken David la bejagiti katam kachel beneki nor anyero ngomu kerma tam mi mama bana zo bichwa la meno bot gi chido ne metemo ne pia Pongdwongo ubino kibere karme Pongdwongo ki come. Okay, Pire tamani kache wa combining waribu chingwa kachel chi dugo kile kele nyes duo ka waribu chingwa dugo nako so alego one part kidong skills no part the chawa ro me kelo kachel me konyo kara and on my side going to do my best in the publicity. Watiki Twitter account, Mirai's Acholi Bene, Akache on Twitter. Please make sure you're following. Watika publicizing event and on our Twitter account and on my personal account as well. Please. Kind of Malawane Kagocho with the economy of updating status, GK, memes, my part. We are kind of your daily routine, making sure the show at least you for me, Guaramatia Miracle with Nano, the Pire with him actually. Carry status, no reminded. One more ticket Twitter account to hear the same platform. Get on admins, group of part.
ti bena ki platform mo be me chato yubman tamone mapat ki amone tie ki di Maria still we summarize yes ke wa halok mana members ana foyo ci kitma wono neno kede an gilwani Oscar ati Raisa ento pek madong chane wano diet loy dong mapat ka pek makadi wan chala chuli ene dong limitation ma wano WhatsApp at the moment we're taking about 30 around there dano mamir joining what no platform or what yele bana may you attending karam o 2000 5000 actually diet makonyi pare so what you mas mi Raisa wek wanong yo mati yo mo kene go donyo kan pen no link box donyo and to pick it up donyo group so mer pe ko tam ni dong pa par pigi mer wan wen bet ka chel ma ke neno message donyo ye chengo momot wa bi o ken ka chel ribe ye tero ana foyo message ma mer mione o mete ki yele okay yeah, I don't di Maria we can make kano dinamara la dia to karayot we had the reni go ku summarizing kano opening platform for therefore so point ma dano tiga we get here to 12 penalty at the professor Kachel ki Michael Tebere yo mema dano be o kere Pongdwongo Ginno freezing no okay hello Eddie ti winyowa oh dear gimana teme Wanu tika winye bot one member mukane. okay wa network garage Eddie yana pet network and zoro but professor ram chapo gamne mukwa kid ma wa da na nen umir wa ye dano ki ya duol ma pat do tel la duol ma pat to twero luo dano duchu ento wa tie ki biak ni mege wa kel gi gok mi ya chel bulu wa kel gok mi ya chel ki Pire beach lo dirro ma gi doro do kaga wa kel gi gok mi ya rio wa tigi biak machalo magu ni watika yele meno nying dano wa kel jo magi winyar chidong remi chwingi o magi mir madani gi 10 quart kilo word gi mekeme kito pajo jo makagu biri Pongdwongo magu niang ka kwere ma watie ye machalo kala gi dok chien pajo gi dok do kwena ne metic man gene jo ma mero ni wakel gi Pongdwongo pien to twero kelo dano duchu be biri Pongdwongo kin ma waja na bi kwanyo yo bi no yo ne be biri paj gore wor ki mota ma megi go tora meno pole bi be do ingara chel ena kade o Pongdwongo wan wabi jolo in wabi gwago yi Pongdwongo pia mara jima chama kaburi bino e Pongdwongo kadok bene il bino yo me dok chien kidon ker mo mero ni kachoke me Pongdwongo tim tek inong ker me giwot me bino ki me dok chien je bukan ni wan wabi tiji ye kidong la det pa asro medoni
program meni no meno me jemi mo bitime e Gure me Pongdwongo program be ke yar kamaleng gin mape tatek nena madan cer kuno itika cero chalo representative itika cero chalo delegate me representing category of stakeholders ma in representing gene so beni igwenyu tam kon ki dan ni kayen bulu bi ci representing bulu winye ki mu loko kon wa kayen bino no bi tam ma pol pat bulu ma yiti ka representing gen mege be kumeno lo dir ka be kumeno now in meeting ma kono gibiyaro and strategic plan ni plan ni timu jemi madam ma merti mena command thematic areas there and when it's thematic area man options of objectives were and unen karwate gino motie mutam ni giromo medone ye so gibi poho dano a group gibi cher loka ma interest ni ti no ne go be nyamu lok kinge ka giyer ngara chel me kelu feedback i plenary madep pada ke bedu pinda ki winyu tam ma a keyboard delegates ni ni your representatives magite kelu mago ukwedo tame ideas egoni wabi incop wabi documenting gen ki dir kada ko incorporate strategic plan me jingone okay so this plenary obe bedo a plenary madong obe kadong wa yaro en strategic plan bodge yobe me yetange kadong ge gena strategic plan mawana chuli waromo tikede okay so gena chelo itinamo now of course the kid may change no gitemo and meetings again when uti wang oti conversation be mede nyim uruo ne and don't know all night ka don't get dugu don't get chano dog lock ke kor following day so program me on give yar ka ngeyo dong and the committee te yupo awena madong give yar program but program me on tell Kibana kidi in a few days ahead Jimmy going to wang me or be kamale kabene dan magite platform kombedi ni gite forum gitie kineno mogo mamago program ije munyo kal ritual gin go chwal neno ni wang i contacts ma wabe mi ki bot Pius Emmanuel Mona bot Ranyero bot Raj ki bot Lucia Uma ci ene duju ki bingi ke kare wa jol tam duju madano bi All right, tema kija matano dok si wifi ni kama kuroti online watie ka winyi be version be maduong por area mono mamero ni
lock me go till the penny day that we are saving time then jamani abicha ko ki mono Bomono. Yes, Date Robert. Ana foi won ma daba an Robert Bomono. A chao ki like kija ni mano atemo no joining John ento ubiru tak to trial but la chien ola joining chumiu demu kana a kengo la penya mo tima mer penya tiko man ni human en man Pongdwongo ki rojo pajo ni enni kwa ko lokum kwan ke ken ki jebi kwa ko do mugo mateno chalo lokum ngom lokum apa lokum balalu ki je mu ken mateno mu ken mo wanano ni kidong sama ana mero mine ti achiel kumani tama unu tama be mada mana ye fura ti anero ni jemi matiga kila chuli ka chen mape adida wilobo kokolo majemne ka ya ba chako timu chon kunene perwa po atie kama oyene donc tam man ma ke chako me rok yer wan po kwan watie ki jomo kwan ma duong to twal doki karne eni watwer rochu kit me kwan me chako ki Pongdwongo o we grassroot donc tamameo me ka chako ma binu chane eni winyu wajo ni tie ka dul ma papa duli eno be merki ko incorporating kin were ka ge ramu linking ki chalo rise up a chulu ni eno bana neno influence ki tiga war ma ba ma da so ka wan wen wator ka chiel I think we would make a better effort ki gira chiel lo ka ma tiga mi to neno ne ni ikin wan en watiki sabu tu as ma pol to twal now joma kumanu kibina no yu ngo wek pego don me rupu kin wa me kilu mo gwaro chi gene gwaro gi mama raje kin gang ki dongo gi kunne a waje men a churi ki bora nena ti to an bol mama ba tira eno bol wani eni kwitime yeti dong to twal ma kwitine ka wa chak nyemo ko chak ku pin Banyankole mulalo apa kormojong so those are the thing ma tamoni ka nan unu ka chaka ma diteni ukwiti mai volli enuni ko ngenen ki wang matut afo to twal an bomano afo to twal ala diet se bomano be kwani ka man me mi chawa microphone but professor Patrick. Yes, Lawrence Okerayo, Tigida Gakario, to share your views. Apoyo Matek, Omera Edi, Apoyo Ambassador, Kiomilo Michael, Apoyo Twal Kati Kineno, Mayub Madit Machalo Edini, Atam An, Ati America mi chaka ke komu perchal na kwa wajo inirma ki holding press conference so tikila mu ma ko winyu wor ki dano dano ni cha mu ke bedigamente ati ayitika wo ki komu tela enemy kila je so la pena rutine keep addressing ni onyo won o go ni wax daru bu ko pan wor mo matiyel bu biro ma lu peki nok mo mu karange ci mo beltiema teme me berka ne mo nga beltie ni yok ñu ro amano ki tawni ber me kel do lo kala ci no je mo pola de la ilo ba ci mu ni ci kanade Amiro kadok ilokum challenge my waje ilokme I design no darmo ana tamni ngeo structure chawa ni ma twer konyo mo bedo administrative pangeo ka do yup gitika ngeo district
history churi wang ti dana dia di gwa ma ke ramo merni ki gene ki gubi to present ni chan ki structure eroni ono ramo beru yot ma da pien chair ka identifying dana eroni grassroots beru structure maru ti chawa ni mati decentralized mona yigi mata awni merni angene gi wati wata ada ere med duan in lok mobilizing giping onyo chete mamita mena ni yuke ni uchope ka kare piela bo chete bene yupe ni beru ta kidu ma ki as part of mobilization and communication kibene mobilizing chete mokene tam me yubu souvenir magromo work char gi odong kinen jem chalo utokgi with the branding jëm mu ci t-shirts gi chawni keru chende dong I envelope pe yu pe ni ki be dong notiga worgi marketing and advertising the upcoming okay for the trial that it's Lawrence Okerayot veramente Okerayot the Moscow tio bir mara bijama duong apoy ana moro luwi moñ magitika telewa I lueny man me rojo pajo ana mero da me no doglok no nena gapa iluchia yeni ato amero ni ana lego ni Kacoke me po pedong wa waj ni wako nin be piari wa bero pien wan lu kwena kama pol mau miar wan wa bien wa beda da lu kwena pa jomo kene ma wan wa tiga chung pigi nini no miar wa kel duan ma aki botgi chi kin kareli en ni lega na miar be don ka bogo mere lo kanyam lo kom do to pa jo ma tek do adeda ma wet kina ma dong ni binu ni no dong kit ngej moni ma ini pore ki miri ki tam ki neno pa jomoni ma ini tika chung pigin ni ubet enada ma meri ki ken mer ma chel ki ma rio ma atamni amet ci da giro bene kwere ena ye piruli ni gitika yele kwere ni ka no twere wet yupi ubetika la wot wa tiel la tena choli mo aka lo wajo chalo lu diru me kaka ka no egwak dong np pero me gip ching mo ma mere no beti wa ka chwa time uno miara du virtual jelo diru kagni gi luong karibet wa geno ni gitika winyo wa line pa mo kit eni eto wi gi kwangi gi bien gi lok wet gi wet gen kute dwan ma kit eni jem ngano kit ma gi tik yon lok te wet en ma dong gi bien ka chaka ni no wi dano dong u pire ma lo bagi kit ma merni wakati kwere ki Pongdwongo mena ye lok mata ni da met ma chek te ken mukene dong mo na ken wajo da tam ni pa ba chao pe apoyo okay apoyo twal Pire ni polkare Kacoke Madit ka wayubu vision mo bertini obiara wayap yo we open doors but ube wakili mi kama kiti boping wago begikare benme joining man minyang mo matia temegang kati gitiki mwango mirano begikare me twalo twangiti down nigo stella orienti kienwa Michael okelo tikienwa Joyce okelo tikedwa kidong mukeno ba recognizing so na ching Michael okelo temalo amero mini chance me giving his opinion in this matter. Michael, okay, please, you can unmute and talk. In the date, Michael, catching at microphone, you can unmute. Terrible, but we do go title labo
Kara poi de twala dit eri ujara yo mamonya mawati ye kutiano man ba taitas labo andana me dek eto kombelati kampare dogti era concern ma mega di komtam me yo Madit mawati ka keme ko ergom berjani ni metone kom je ma ambassador o chano kore numero churi bukan macam priorities na share wajo lokum leadership structure ni chaka ki ping ni ona wa malo twani labong tela mati labong tela share ki kani ya churi pe obi berigin makiloni no wajinho tela mamwa tiko ki kore magien gi kar duju kere pe wayub ka chaka Madit kin man erno gi tiki duan magiramo kate kwere mi konyo luak wa ma lutera weng ma pat kon politician kon kwai tera mo be gi ngewni erno yi duan Acholi ma pinga te mo kati eno genari omo ni dum gi tika lok pe Acholi man wa watika dok lam to twan dum wati mo meno mi armo bet gi kar minan kirio men ma wadi tera ma mwa enoni ma wan duju wa bi winyo duan ma e kara pira binara tamma mu kan non tieni this man wa ko Chope ma be wa ko chok duan duju kore mi on full involvement participation the contribution but traditional leaders ma mwa in the process merocho ki gwako pajo yo mi atu timne Pongdwongo bien char ana ki karama kiloni ja lu diru mi docteur mi karama moi ana yati kamin bien jomo ken gi pegi kurichim mano wa tati je go bede chane mi tigi petika nongo ngech mawram ma nyir mi gi intensifying ngech gi pokere wa ko borlu akwa kore mena ye gin ma ta ki kom juma nanoti ye apoyo kebe afoy de twal de dete ba neno mo ba ko intie maro for a long time apoy man pro bot wuriwa chake ke ping wa malo in term of what wuriwa compete do ker go do ko la ping ma pegi twer wa doro dano in term of rush na kichi wuriwa ku bet ki ker ma ka go waju duan dano winyu chi ka chok wa ku kero tian bot wudi kama ben talo dan jen bu ye kichim wang i dudu jen kaka kira lim ki supporting family ko do ke kumki utak beru kutu urdi kian kono kilobo yo makip me chance ma Ario what's a Michael okay to unmute you try to unmute your mic and we see okay angeo kai ti lok ke an Michael dong okay oh sorry Michael dong okay and now Michael also is on the coast ana for it to ambassador to umenwa Michael Tebere yes Tebere nyeng tuan ke luak duju mau ti Kacoke an nya Michael dong an word bogo o wood leng
donc gen ma gete lo ko na lo ma pere ta to twal amera waj ni yup me waj atamni ka ker mo nonge dana da ma wi premier wili kombe ene ruodi ko ruodi ngentian pa jole ke kome makano otware ko si jole ni kage romo no kage na pa district no tware be ruba de temo ni wa de non ruodi ko ma kwiri ma romo representing dan ana tamni de romo cher radio manotie chalo kage wai ket gum nyoy la mo tike twalo kwana wa dano go chim gi tamni kwiri ya duol ma megge kade nge man gi yer jo mano kwiri gi ber duong wa geno bin geno win geno wa wajo man ene structure merwa kweri ikare ni lo bacholi teke tiati kwere o wero kadi wa lokum pu no char me chato ngam no je mo kane mo nan teme gang ene geno nge ketme addressing yan kena mag no LC no rot kwere dong tege report mane tamma ba chef ma mer mene anya dong Michael at Nigeria. Okay, dong Michael for ritual chalo tama migi atamani de dira ne go beri kar me daye on a liet Kenneth Obiro be an kong mo ko chalo foj bot ambassador ke moderator mai tika dor one ke fosta ma duong bot dano wen me actually ma joining meeting legana tieni ka Kacoke bertie Pongdwongo umero community ni the grassroots people kanya pek me actually tek yan actually yang tek pi family mano tek kika chere ganken ga actually ko birichane no ne gang ti mo keto jema pepe ite me kono so mer ki tutul tek ni dano mati gwa o mer gino chete Pongdwongo loe wan jo mo kwano kubirita wan jo mo kwano mo ti town ne dok wai ro ta gwa ko kalza ka chole loyo jo mati grassroots so mer ki nene lu wangi siar Pongdwongo madwong yani leadership and tela do balle mada kita yang nomor betike tout ne ki non siek matek makira aw ne galie te kan wati jime ga chule kan mera wo yakini pe abi ki kwana ma kwa abin ga dino down ka dinino time ki wa bin na la ga berotie ki dong ni ma ke ja ko berichane ti dok jeng dok ko e gab e ching mo ro twat government mo ke no ti pa dong chon ma nyute umero bet ka chuli te no interfere in government umero bet tampa chula ka dok e tiyo chike ni gamo te tiyo ko cher ke state cher ke gang no ko te ba lokar no puri ana foi mater o foi the initiative Deputy 12 la Dietson Arliet Kenneth be tame mio kidong mero pan message mark about Michael Okelaway and it's not about to it's on the call it's not about to unmute his mic and so mero mio comment about lack of information being the biggest problem. Tamne we are addressing this. Kidong mero for organizers the speakers to tell the good work you're doing. In the comment section, comment about when Richard and why the political leaders should never be given priority as opinion leaders anywhere in this Pongdwongo. So at time we are medicated. Mio Talman brought in Madit Michael Tibere to respond to these points. Bèo poi ritual edu jara log weng madano gulo ana choy ping
abi gamma ci ciek ke ken mere mu ken ni abi ku bod luora mu kwa miro akel mod kiride ma pek tutwal ki bot umienwa la dit Alphonse Chigamoy o windolo wanu kwede aye watie cha ludon duru luluon pigore me Pongdwongo polkar ki luon co-chairs atien loke ne mere wanu don duru wanu don duru chidong en no petwaro bedo kwed watini jemi timu rumu twal Kampala ento ge piyuman en tie kwed waka chiel chunye rem tutwal pi kwene makaka tie en tie oteno kwotoli rit kwed wa cham mero miyo duone ki mot mamege dotu amiro bene awad ni meno mamaro kid ma miro kira kwede lem kid ma miro wati kwede tik mamewa angeni kombedi eneni dano wa pegi chanti Madit goro ti Madit kero ti manok giti pere ching dano ento bishop chola ni duju wachiwa bishop chola wachiwa ni kainen jobi uporibu eno beyile ni ninki bu ngaba toro yile jobi pere ngaba toro chalo tol pin wa yile ke jobi pere chidong jobi en ki koma yeo miero ubel ka tutte ki yeje ki del come remolitu wang mau yile ki kerne ki yeje wor ki dong del come wor ki dong wang mau yile malo pere ye ka maturity ye mene kit maturo miro yile kwede malo kiri ka gor wati ma romene kiri ka chanti ma dir romene kiri ka dong ki lanya wa ma romene ento ke Roma mewa ki tewa ki kiri mamewa ki tero kwot mamewa ena yeo miro mini wa yo me yelle malo ena ben wera karma wanyamo lokwan kila dit CJ Chief Justice Alphonse Chigamoy windoro watama ni man wa bino lim kwene me yubu yub me Pongdwongo uno yor mada me waja ki en waja ki ngata mo ti minister mamewa ni Pingo patient bon miri man lim batiri mada bon miri we gumi lim we beki yo me Pongdwongo enta wachi pe yume Pongdwongo umiro riebe ikowa umiro wane wa tutte ki chan wa ki pera wani we Pongdwongo te me we kwa chak piem ni kidma wate mo Pongdwongo kidma wane wa yelle wa Pongdwongo te me twere me de nyime te mje mo kane chen lo kene ya nyim ka dong wa bino ki yubo madon da project madon mamiro lim madon da chen lo kene pe chiro gondo gola ma popolo bi gondo gola mo ma la na mo ma kanyi ro ma pat bi gondo gola ento me cha ne ene ni wa temo kwong ki tero wa duju ki ke wa duju meti mo ne wan ki kom wa ene yo wero lu chudwa merailin jo ma miro gu bolo bore jo ma miro wet Pongdwongo te me miro be wan ki kom wa dok mo kene ma ena ni wan to atika pero lo imo pero atika pero lo ko karamo pero atika yubu ma tila pin jemi en ma atika te man ni du tie chieng te kamaleng anga ma pengeyo ni kombedi eneni kiri ka pero ti Uganda long pepore ki pero mati Acholi kiri ka chanti Uganda long kiri ka kwano por Uganda long kiri ka kipa karaba par go la ke pepore ki gin maute mekane ya Acholi pepiti karamo wilogo ni long magu bedi ka ampi mwara piera rio ki wiye I history me wilogo poti me kolo
condition na ber ko ni pote me ka ber man nok ke ken yel wonyo ber ye makar mo apiel rio ento gin mut ki me kan pat petit ka mo ma legi ki perne kono diei kono digi weng a ke chingi chidong one gima wotiga logo yeni pe gima me muong pe pero logo kom ngat mo pe chimo wangat mo wotiga wa America kenni wotie kamaraj wotie kamading miro wan ki ko watim gin mo me ke kamading kawa ke kamading kache wa biro kama yamo kurwa dong baba dogo dano dojo makero ki de wa du chen man konyo Uganda long konyo Africa long modman la chujo mi bora chuli kono me miel kono me we kono me tela irwamba pat kama nok ken wilo bolono no chido mtielo gade kato pa chiro moro no Uganda ke Africa wilo bolong uno achar ne kawa yille malo dano weng bede no achar ne chigi no tilo lo yene pigi mama tiene kono kero wan me luenye kom ngate mo unyo me chimo wa ngate mo pe kumeno kari matiri mo watiga tiyu je mamete me atima kamaleng wate ichieng ngate mo waje pikwan wega wache ruom me kwane achil no tikwene Actually, you make colonial order. What I tell, pebere kabere ma no kikere reje maduong ken mokere Baganda. Ento irwom me kwan kitela. Actually, no Lord Ken district no knock. Enter actually tinam Mango district Uganda long. Irwam me kwan weng ni chake ki primary me chirwa university ta lo doctor dua ta engineers dua ta telemon tele police civil secretaries petit caramo ma no permanent secretaries ki bogi duong lo e pa chuli commissioners anon wero dong Uganda go ber ki poro twin ni kage mi ti bodar mamaro ngejgi mamaro kwiri gi metich no politich weng madam amono be wero chero bare chili kwetwa chi pe wengate mo bol wu ni meno kono ruam me kwa ana ya chudo tila meno tuon goba ma wache ko kana ti kare ariye bot ai lemon glone pioneers Pioneers pe actually ke pe Africa pe lobolong mago ki actually chi yen wi ki shock I dokti ba pat pa chire nyari o ke dokti ba pat chi ke lo ke ni kwiri ki tela ki kwan ki nge mauno ki lemon wadini out of all proportion ki well down my actually ki ne magi kere ya chu we ngate mo bolu kare mo kena bi wa chu kor ka yubu ka cho ko mo kene ya nyim ana bi wa chu ka jo ma mewa gen gu belu tel yo lo ban yo pioneers le mono kibene amira wat kumande meno pero maduong le ngara chiel ma lo wa ni pero tim ma lo kom ngom pero tie ma ki buami ki bora pero tie ma di ma papa I Pongdwongo pe waluo me kemme ki pera chie Pongdwongo waluo we kwa nen to pa di ki perene pelo kom kwan ke ken pelo kom chan ke ken pelo kom kin ma ento Germany weng maka chiel gitie ma uluo ni top
pajo ka chiel actual situation actually pien kape wa ke obe bero ki kero me yile obe bero me dar mala pir tun kan da pir mo kan bi no bai da tun kuja mir wanen pero wani ki perne kawa ma wa cha kwere ka mene ma miro lobi mana yebi mine wa kero me doro me chung me chor la piro ma bi yo ma pat ataw ne pikom bedini we awe ka kenyo por je mo kan ne acho ne menwo yogi abi ba one ki luara mo ko mais foi un terre la diète ça m'a écouté pas ya wanta lo ki la bol mo chiel matiri me jingu chwinyu mege ni kita chiel wajo ni one premier wajo initiative dak gitingite dak ni gamenta eno chulpira nyo dona eno chulpira la boleti Tanzania imwaha 1967 nyere mageluone ujamaa vijijini Arusha declare Tanzania do bidon kene moy ken village man ki village man mi ujinke you gena you kati mo ke kenge tidong western governments man go gini ni jone gi big way gi chu kan gini gi jing metro worker gi tigi tamo kitni consultancy firm mo America katiki plan money it nyere tractor chila chil bi every single tractor negi mi menoro lo get me to me ti on villages still tractors jono bi jingo bueno tractor bi engine mapira ta enemy infrastructure maintaining track ka ini mini ki tractor de bolo it way a millstone yande mini kite mapego bi mede kitingo ne kerkol madir ngotke so gi way in dom kita way bi bedo ni o mero mini gift ni ana way mi tractor village policy ni me konyo ko ni a mero ni reba ta bi mi do mero no strings there whatsoever. This is a free gift and you'll never see us mochi a good day to why kill tractor. So the shipping tractors but the tractor and again ensuring me bolty a chili can be gorom now. So the team gorom knock mama hakweri. So tractor went it out. Inge due abici tro kuchungo pero fu bolti mam tinho ko ti waji company mo yogo tractor ma sei faga so ni spare part o chat in Tanzania ma sei faga so no bino Tanzania o tek moma kina ma Tanzania ye leme wilo bolti tractor o wendana. So la bully ni menyo to wane kani to jinchwingi you can existential fear and be able to make the villages strong la bon tractor no kogel surviving but PN they got me to conquer existential fear gini enemy Tanzania lutuan chul mo tractors eguni
makare ma giro katora min kan giu donyo Uganda ki ura Uganda unu lony kuman. That was the level of charm ma Tanzania was reduced to. So let anyone who take a taking on board. Nika ini bicara ini chung inyon ini riet tingoho kacak building yourself so low. We have sunk so low. We have hit rock bottom. One other place to go to bounce back up. So compromise. We are bouncing back in the only direction we can go, and that is to rise up actually. Again, the open the page Babylon car, we know the make more can get an thing a consi moment tomorrow. I mean, it is either Yaramano, Pianta or Tiaro, the enemy of Gunoncar, New Event, take me home for tea and him so. Consi, you can unmute your mic. Consi, please unmute. Catch a period, and we have to proceed. Okay, let's go to microphone. She don't probably buy the Kacoke. Have feedback we might share it later on. So, yeah, one guy, man, may for the Data Ambassador, La Rotonoka, CLK, Michael Tebere. Maybe honoring invitation megwa maybe look at why you're telling Martin wapa nyang mabe Pingo Gure me Pongdwongo Pire tek kidong one machalo members watie beneficiaries may you penny mama what we are to me machalo one what you penny to be no core and you penny get up for ambassador La Roton why can they chan block building bricks one by one. Po heritage ma bugere ma eni, po heritage ma bugere be ma pario. Inye Gure me Pongdwongo ti jo heritage ma duong so no foot bene wonde ma tie kani. Biomete wa no yup mano ku bero katika renge to mabe and one mano otiki ideas ma part me supporting initiative any walego bene new bit active to make sure any Jima Kuman look at it in negative way. Politics politicizing and so they are to look at the social aspect to make sure any initiative Makuman will support it wholeheartedly. So get away again the beginning is a generational work. The pre-war generation have started for us, the war generation to pick up and lead it to the post-war generation. You want your mouth to athletic, make your time really better. The rest room. So, Gorno, I'm going to be able to get a when you made the Mina Mario, you mean Amateur, the Anani, team attack, but not team team attack Melo, which catch it to area. So, we want them out quite a current will carry your Tiamatian, I drop on your theatre to Albotu. You don't marry me like a chair in your area, but ambassador to give us their parting shots or the closing remarks. Become not more very attentive, so we'll be able to conclude. Ambassador, you can give us your Michael Tebero, what Machiri, Chidongaram. In parting, Anamiro, your command. We have it is our duty to, and it's actually an opportunity for us to make one echo to our society, to our world. We must take this to contribute to development.
mengomwa ewan weng wanen ini not as a challenge, opportunity, not as a threat, but rather as an opportunity. All the threats and the weaknesses into strengths for us to do something for our community and the world at large. Joma giti kwedwa leo tama ario deke kene giolog man mukwa mira mi poj Madit tutual bon down for ba giti ga konyo yub man gin pego beritin kwedwa nyingi bene pole po ngeyo ka kwedo kwed joma giti ka timo yupi Pongdwongo okay joma giti ka nano kidmera ilim irwam ma papa dan ma pol gupore ba gitie mera mi poj Madit tutual bodgi unu bingeyo gi ikara me anyim Bawat ni un joma oberi forum matini kaya leba wangu yabe matin lokene un joma ludiro gut tiyo matek buchel gupuru gutimo were maono ki pajo maono ki wang o maono ki ene unong kwan me or kilaj we wangu yabe unge kid majemi beri kwe jo ma wangi yabe actually duone wangi yabe ele monopol kare kaya nani history me wulobo duchu koni Russia kone ya ko Japan kon kwene kene ki China ka jemu do manuang madong pinyu chiro gimone nyoni jo maki jenge komgi ene jabe piengin twero neno mabo gin twero nene kapewa timo gin mo ene meno role pa intelligentsia historically eno kaweng pekan ken chin bot wakanya ya actually un ma ber ka winyo log en online una yej ma wangu yabe ri ba ma chunyu tek ba nge pen un ko por jem por kit ma wati kwere kid ma kabir bote me hisba lo mo ken unge ki kar ka po nge toro kwano toro kwere ne we nge ki kar ai wiu me mi utela ka dong tela ma me uni be chiru kube ki bu mege kube kilo diruka ki kin pajo ento nu unu pore ba chalo job ba chi dong nu diro wa gutimo me chato diang me pu gwek wet unu wangu yabe ka mette ne dano pore ba me la ro pajo un goto pore ba me la ti amero banani eneni unen mabe we wiwu unen la bonte wiwu an pa tigi kala mole weng ni ka unu poke watero kwot ka waporo ki PM ki kala mone kere ka betichi tera da ti mamen no nyalo nge to pa de enu riebe cha kala mone twere me tayo ne twere me laba chuli ki bu ba yamo kotwa wa dok dano dojo makerwa manerowa matelawa makwanwa dore ruom mayam chon ki makaro ana poe wunduchu la chumini uyor kom me du kero wunduchu
Foi matek tawni online bena take option made domoting what professor ke the dear the very love and support show that you have done something in today's conversation. Therefore, yes, so I don't know. Abere edi ngat mu wero ene la puny Damasco o kerayot mu logo na ganenni. Principal me ko teacher training college. Ingora iteso enti kwedwa ena yo wero wena ena yo goy wenu ni. Kaka ane ana putika logo karayo batar ni gani kudana. One better finger, you want a better finger, you can. Yeah, you know a better finger, you top of it. One better finger. I thought it would be fun. I'm quite